Iti agundaway apo inteman apo ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batak. Gusto saran kano kadigiti AI Medical Facility, Artificial Intelligence. Health facts tayo muna dyan sa may Batak City. IFM News. IFM News. IFM News. Health facts. Idol Dennis, come in. Maragsakan iti management ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Siyudad ti Batak gabutin inot iti panaka-upgrade iti medical facility iti nakamat nga hospital. Una ni Dr. Orosa, the head, the medical professional staff, iti nakamat hospital, at damitan iti AI-generated medical facility, mga usal para palang iti advancement, iti teknolohiya. In pagana, narito iti gagahin, mga usarin, kasuma iti minor surgery, para palang iti bibigtas, kaya mas accurate, in the panag-opera, kanaginag dumang klase sakit. Kasuman iti salita, Dr. Orosa, no, niya iti AI facility, mamandaliman tatang usarin, iti nadakama tatang hospital para palang kadatoy panang treat kadagitay pasyente. Ayan tayo na pwede natin, mechanical ventilator, nag-a-adapt naman tayo, no? Kapag ba yung CT-scan natin, may pagka-AI yan kasi makikita mo pati pinakamaliit na ugat ng puso eh. Pero tayo mga scopes, mga modern scopes na nababasa na po at saka yung mga modern na scopic surgery. Nagagawa na po natin yan, mga laser surgery para sa prostate, sa bato, meron na rin po tayo ng lahat. We can even do transplant surgery. We are now doing corneal transplant, harvest at saka the transplantation of cornea, nagagawa na po natin yan. Iti agdama, maragsakan pa iti doktor, gaputa umat-adon, dagitay doktor, nga espesyalista, para palang iti panagturong, iti narawang pasyente, manipod Region 1, Region 2, kang Samiten, dapat manipod iti Central Luzon. Bagana, nga iti agdama, kituloy-tuloy, iti development, hasta natin iti facility para palang iti parang treat iti naruwan ang pasyente iti pero North Candy Central Luzon. Idol Dennis Salitio, Tatak, RMN. Maraming salamat, Idol Dennis.